So at least nongo kwena obataru mono no bataru onmenye mpenda kuona ngugira nkona ndauma tekwenda gwita nguge erenda nyana uma utionkona ai kweli ntigo boga buru yes iko thithia murandi leo karomo bakagwira irua ukayuonaga ku kario ngagikundire fulani wakauga ketha ati karambu tutete na mburi ngana u tutinge twina so indachoka ndona baite mburi nyambere ndona ndithia inkukwira ithatu ndira yucia kwa cia foundation ntirenda gwikia kingafu ena ndrone kwi antu baingi muno bena batanacio oindathithiria proposal na mbuga by February au nkethora nkinenkana era mburi nyingi tetuburi mbuga egana kamagana jairi kaja thatu wekundi kimwe ikundi several tikimwe tio kwi mwe andrenda kuthoma mbona ketha kuomba kubwa unda wante kwenda kuthia kweja na ntikumenya mrandi nore kuruba ubatetheka maishane jao good na tie kurwake itukwa inya group cia youth bakamenekera kabisa au gakoromone kwinda kanda nenkere kaosh machine iria good iria chakaosh ba nenkero machine ijire na twabathithiria antu aega akuthambagiria ngari na bikibiki yes na bagwiritwo muno ndakaiu nimbari ungaira nkona pesa sawa ai bwatirago guthikiria mubunge mwekuru ndene kaunti ya Meru Gairemia no tunende na studio kogu mtu na mtu akiri weria yendeni wende wagwa utiende baba itashania kimwiti by the way waso dimendi Shandrak wanatiende baba inya Shandrak atende lakini maendeleo mashinani angu kwera bunti omukana no tu tiando South lakini mipango era mpenwa nayo ai mingi iwe mingi inyere andikete karatasi ne mubango miba atiti ya manto utaratibu utobwa thithagia kiundutho ari hapana muthiire tucheza mchezo 3-3 mbere chokera ndeka chire 3-3 mchezo rais kama 1-2-3 nkwa mwashima wata bantu kega gire 3-3 inyere ogo kiri mantu mako ni netu ya mutwa kuthamia ngari rika mchezo 3-3 rais kama 1-2-3 na njira gucheza wecheza chiringi 10 mwangangirie mwake na utara namba ya kuchambati namba 3 peke yake ore diara ukadikana mbeche gucheza choko wa times 300 rika kuna biego na ntia Jumapili ukatuka Jumapili kuna ngirima 5 mbecha baribari na kuruki kurengo into mwanya into kunenkerwa inyeke tia shinda shilingi ngirima 500 no kurenkera tukutuku enjero mbo kunenkera biki ba kunenkera generator kuruki ba kunenkera into saloon ibo kuongera kamera na printer ba kunenkera into bia car wash into bia kuthambia ngare na biki no mubunge mwekuru ndene kaunti ya Meru Kairemia kwa na litambe gutetheria nduke embe na into bia car wash into kimo gutetheria 3 fringe na inya into binge bya nkutho njira yakurezi muno moko ante into muno na chingi chakwe ko mwanga ngiriemwe no gwishindira into bibi ndenda kunenge mutarata wo guchetha ukathiera kwa M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill ndenda lukirimo yaku tuchetha pamoja thiera kwa M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill ikure enter business number wekire 150 guga okay huo kwere enter account yakure enter account chona namba cha kwita to cha bahati ya wendete muno muone mtu bahati ikira namba 3 cha bahati choke uongere rieto umbere getu GETU wekira namba 3 cha bahati choke wekire na rieto getu ugo kumagu ikire enter amount ikira mbecha wena chia mpesa ni cheza macheza kukia maita mainge mawacheza uko na probability ya kurea mbesa cheza macheza mainge eka kumagu ikira pin ya kumuthikiria na wetere nyimereka 30